සතු වාදිපාන. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් බාලකයේ සික්කලේ පන්සේ මේ ආදී අපි මේ ගණකොටතර ඇඩ් කරනවා. සතර වෙන සම්බන්ධයෙන් වාදිකේ කියන වාදිකේ කියා තමක් කියලා. सामान्य पता पड़ता है थोड़ा bulan ada kotolan ada malu ada dan biasa orang dari sana buat dulu kalau sekarang dari sana dia sampai kemudian dari sana dia jadi mana kalau kan itu soalnya bukan pada saya itu tapi sekarang bulan tadi yang ada pada hasilnya bulan tadi bulan tadi mal tadi bulan tadi bulan tadi satu tadi ini kenahan kerana sebenarnya apa dia ya sebenarnya apa dia ayat kita senang kita lain atau bulan tadi yang sedang saya hari kedua pada residen di Bersama itu mau menjadi pada aku juga menjadi itu
काम කරන්නේ තමයි. काम කරන්නේ කොහොමද සංකාරය. කොහොමද සංකාරය ඉන්නේ කියලා. ඒක තමයි හදවත් සංකාරය. හදවත් සංකාරය තමයි සාවය සංකාරය හේතුව.
Tunjukkan kemudian yang ada ketika aku berada pada beberapa